lungdam nala siang tho ma ku alien guk anel som le sagi pan som ni le kwa jang bahang hiam chi le Herod in anaw pa Philip zi Herodias asuna thu hangin John man a thong sunga akhum hi bahang hiam chi le John in Herod kyanga nanaw pa zi sut a naten pi pen thu kham to ki twak lo hi chin again hi tua chang in Herodias in John muda in athat nuam hi a hi zong in tua nu in ama that thei lo hi bahang hiam chi le John pen mitik khat le asyang tho mi khat a hi lam Herod in thei a hi manin ama ki ta in again hi ama in John thu azak chang in lungkham na pi in ama thu gen angai nuam hi a hi hang in hun hoi khat hong tunga Herod swani in a upate galka mang te le Galile gam ulien te an avak hi tua lai takin Herodias tanu sungtum in lam a Herod a kipan ama to an anikhom te alungkim sak hi Herod in na dei peu peu hongen in pungpe ding hi chi in numeno thu apia hi tua chang in ama in nunget peu peu kakumpi gam phel khat nangon pungpe ding hi chi in akicham hi tua numeno pai khia a anu kyanga bangen ding ka hi hiam chin adot chang in anu in baptize pa John lutang ngen in achi hi kumpi pa kyanga numeno amanlang in pai pa a baptize pa John lutang kwang dai in hong tele chin ka u thi chin ngen hi kumpi pa da mama a hi hangin ama kam cham na sa le ani ta kan nek pi aleng la te aza tak manin numeno ngen na anyal ngam ke hi thakhat thu in kumpi pa in achingal ka khasola John lutang hong pai pi na ding thu apia hi tua pa pa in thong sunga John ngong watan a kwang dai sunga alutang hong pai pi in tua numeno apia hi tua chang in numeno in anu apia hi John nung zui te in hi thu azaku chang in payu a aluang la in han sung khada vuyu hi in to pa lungdam na lai sang tho hi Kristu to pa na tunga phan nam ta hen